Ilocano Love Drama Stories. Sos, kastam ka dilatan, Bek. Nga, anya, tatang. Imbis ko mangagsapol kay ti trabaho. Igsapsapol akmat, awan mat nga ron, mapiro ka. Pasig mat nga awan, bakante. Anya? Unmat, daman mapiro ka bakante. Nakadumat ti amuda. Kasapulan damat ti experience. Isudaitan, tibagbagakin ka. Nga man na datang. Sermon man na nakunak. Pinagadal na ka ng nagbalog dinaramid mo. Bulakbol, anya nga ita. Saan ka makastrek itinasaysayat labasay at trabaho? Saan nga ron asumbrag ide iti ulok ti adal, tatang. Haya po aya. Adula minarason ako na. Isu aday ka. Aganos kay tikastoy ataray tibiyag mo. Iso nga ron nga agaro makitibak nang tapno. Naging awal at tatibiyag ko nga oray saan nagtrabaho. Sino ba tababay tagtatak kunking ka? Us, yulam mo, tatang. Nobya ko ni Gemma. Anya? Mga opisina. Iso ngayon to nag-asawa kami. Awan parikot nga uray isulaang ti agsapol. Apay naliday ka manan. Nakaturong iti nalawa at tao ti imatang mo. Sorry. Oh. Hindi ka di nagbasula? Awan, at nalaman lagip ko. Di ka di manan napasama ka dagiti naganakin ka? Well, nagsamti na pasama kadakwada. Nagkindan talaki tingot na napukaw iti biyag ko. Nabati ang agmay-may sa. Tagmay-may sa akong nga anak. Nabayagan day di napasamak. Masapul nga awatom ko man ti amin. Lipato mo ti nasam ang napasama kadakwada. Agmubon kan. Nalakang ay baga ti kastangam na rigat kayam nga awaten. Ang may sa ako ni titay ti abiyag. Anya ko matipagdanagam. Adda akmat. Saan kan to abay-bayan? Sorry. Ngam narigat ti mang namnama lang unay. Nang runakat santa mo't nga kasawa. Oh, di agkasartan. Ladingitag. Ngam sana pa nakasaganay ti dayta. Gemma, ay ayatan ka. Mariknak kiti. Sana ka nakasigurado kan ka. Ang mga nudong tengto ti aldaw nga ikalang nakmutlaan. Ulitag. Dinto mapasamak dayta. Ikarik. Nalakati agkari. Ngam nagduma iti aramid no maminsan. Katsaan ko akayat kan ang mga nusaan ko ang malabanan tila tingit-ngit dan na numapukaw ka. Gemma, Si kalaangan tinamatbati agamang munot. Makunak amang ipatpatag kanya, Pig. Kat sapay ko ma. Dadin to ang baling nga umpaw, dagiti karim kanya. Anya man day takanta adeng-denggem kun jay mabalasan ko. Ko, auntie. Pangliwliwak man la iti bagbagik. Ti panagdengdeng ko iti kanta, manipod dito yung cellphone ko. Malaglagip mo ka di manan dagiti nagannakken ka. Uy, auntie. Adda mo ka pamuspusan tapno maiwagsak mo tila dingit amarikrik na. Anya day ta, auntie? Dandanin mo ang puti bakasyon ko manipod iti trabaho ijay Dubai. Kat among kadi nga adda napintas adamit nga inyawag kanyak ti busko. Anya day ta? Nag-resign gan ti dua pay akadwami a Pinay kan Indian National. Kan jay kadwami jay opisina kat ijay balay da boss. Kasta ka di, auntie? Ay kat ko na sumapulak kanu iti kadwak nga agsubli. Ha? Kat si kanti kuyog ko iso nga tignay kaitan. Kaduan ka amang ipagnakadag iti papeles mo. Adaman damagakin ka, Vic Barok. anya day jay tatang.
kasano ka pudnom kan Jim? Napudno ak tatang. Nakasaganak ang mangikasarkan ko ana. Nulakit din takayat nan. Amom, nagasat kalaunay king kuana. Agmay may sangana. Ket adamet basit tawid na kadagiti pimusayan anaganak ken kuana. Mok tatang. Iswasan mo kumaapagang angawan laang. Kasan apagang angawak? Kat nabayag kami nga gayan ayat. Hindi pa ilaang si bibiyag dagiti naganak ken kuana. Wen, nga masapol ngagtrabaho ka mo. Ha? Saan kalatan amang namnamal at takin kuana? Wen, agtrab-trabaho ak met. Ti panagbarbartek mo ka di, ti bagbaga matrabaho. Nay, saan mo't atat? Sos, ibagbaga akon king ka. Dakdakkel ng bagim ti babawim to. Numapukaw mo ni Jima iti bag mo. Gapo iti bisyam. Saan mo't tatang? Basta, sumapo lang kiti trabaho. O, anya ti planom, kasano ti balay mo? Auntie, Nabayag kaya mo tin nga agayan ayat kini Vic. San ka di? Si bibiyag pa ila dagiti naganak ken ka idi. Wen, auntie. Katamok ang magustuhan damot para ken ka. Kasta nga ron. Nung at agkasar kayo nga ura iti huwes wino mayor laang. Anya? Wan, tapno iti kasta ada patalga damin ton adakan iti adayo. Agkasar kami? Agdan na kami ti sumagmamanungal daw kalpasan na pumanawak. Wan, Numasiko ganak. Kasano pa'y nagsiko ka kadi abroad, auntie? hunan niya. Ay, sadyak kayat, auntie. Saan nga umdas sa pagtalgadak ti relasyon mi? Iti day tangaramitag. Taori agkasaro na agasawa kami no agaramit iti kalukwan. Maparin lata. Kat kasano nga rod? Kaya't ko ti umadayo anawaya. Kan panawak mo't anawaya. Iti kasta, nalakalan ti panagsinami no bilang. Pasensya ka na. Awan lata ti nabiro ka katrabaho. Pasingawan bakante. Kasta ka di? No daman makita ka bakante. Kaya't da, nagturpo si ti college. Yun with experience. Naitamin ti dakas na ita. Taawan na turpos mo, gapo iti panagbalong. Uray sana ka nakaturpos. Ikarigatak ti sumra kiti trabaho. Kababayin mo't ken ka no si kanto ti adda trabaho na kat siya kat istambay. Uy, agsapol ka iti trabaho. Tapno duwata nga trabaho. Kat makaornong ta iti pagkasartan to. Namnamaam, Gemma. Saan ka sumardeng agbiro? Wan, takayat ko mo't ti maikasar iti sango ti altar. Uray syakmat. Kat ulitak. Saan ka ngagdanag? Aramidak ti amin nakabalag. Tapno makastra ka kiti trabaho. Ipakitak ka. Akabalan ka abyagan. Kan ipayan iti nasayahat abyag. Adimang namnama iti tawidan. Anyi, nagmalmalam ka nagsapol iti panggedam. Ngam arak tinasapulam kasta. Nga ano? Ay apo ay isumad na bartek ka manay. Nga na partag. Saan mo't tatag? Nakainumak labasit. Basit data. Agbasing-basing ka na magna. Isan mo't Sige tatang. Malatiwak man iji ayan da Gemma. Mapan ka pa'y langi jay dinto ta na bartekan. Nangarod ko ma. Awan mo't mangiparit. Agbain ka kumabot king kuana. Nagsingpot. Ita bartek ka man. Na itabarte. Budno mag. Maparakit din. Nagsermon kayo mananak na. Ika pa lang amin. Nagpade o nagpastor ide. Tapno legit kayo nagsermon. Anya.
Nabartag ka? Saan? Nakainumak lang. Pinagusto ko lang dagiti batch ko. Ano sa rakak? Kunaklan o nagsapol kay ti trabaho. Isumat. Nagkikita kami. Kat pinagusto kita. Nagshot kami. Bayat panagpipinadamag mi. Kuma, Hmm. makastart ka ni ti trabaho tapno makaurnutan. Makaurnong tayo ti pagkasarta ti kayat ko asawan. Tano siyak lang. Diyak masigurado makaurnong. Saan ka nagdanag? Sumapulat. Aramidam ko mavik. Tadyak kahit mapukaw ti basit ang natawid ko kadagiti naganak kanyak. Saan ko akayat? Basta busbusek latan day dyan. Sikat makama. Isok nga asim. Agbiro ka matititrabaho Saan na rita agbarbartak? Ti aramidam. Saan na nasaya ti ka staff? Nukas jay matlaang ti boyfriend mo, umanugot ka ni iti singasing ko. Ipagnamon dagiti ka sa pulam a papeles, tapno makapaggidantan amapan. Wen saan ti? Ne, ang mga noyalang-alang matnibig ti agsapol iti trabaho na. Tanam na maan na titawid mo. Saan mat siguro? Kan saan ko may palubos nagbanag awon ka as kan tinatawid ko kadagiti dadakkel ko, auntie. Husto ka. O sige, auntie, mayata kon. Ipagnakon ta ti requirements ko. Katanya ti planom, ipakaamumon kinibik daytoy? Saan pa? Ibagak to siguro into nag-flight tan. Ita apanawan. Sana nanaskan nga pili-pili kay ti trabaho. Nagdoon nakatsang kamot nga ro na nakalpas iti kursom. Nagkrikat mo ti kasto yan. Basol mo mudlaan nga. Tang. Binagadal na kang manya tinararamin mo. Nagbalbalog. Oh. Saan nga rod asumrag ti adal iti ulok idi? Iso asan kang agreklamo ita. Numarigatan ka asumrag iti trabaho. Kang runante amin. San kang agpili-pili? Nyamot mo ti kastoy. Yamot hindi kastoy. Sika ti lalaki kat masapul asika ti mangbiyag iti pamilyam. Atang. Saan mong ipabaklay ti amin itagbalin nga asawam day ta pagrebengan. Tamang ano day ta ti panggapwan na amang isinaking ka. No makita na asan mo akabalan ti pamilya, ha? Nakarubot ka din. Wen, tatang. Ano usam ti trabaho medjay? Kumakat nalaglagan at trabaho ti tad kanyak ti engineer a kontraktor yo, tatang. Nalaganan ta chiker kan budigiro. Ang muray timekeeper laang. Anya? Ay sumardeng ka man. San ka ngagpili-pili kunakmat? Agyaman ka kide. Dasan nga kiwari ti semento ti trabaho. Anya? Ay sus. Day takat nga tan ti saan ko akabalan. Kunjak maanusan. Saan nga mo ni Vic? Nga ipagpagnakit ti papeles ko nga agabrod, auntie. Bayam dita. Ngam amkag. Gumuran to laki tino apay adyak impakada kan kwa na. Ne, masakol pa lang aya. San kayo pa'y matngagasawa? Ay, wan matkit diya. Nga makayan ayat kamin. Nabayak kami niyang kayan ayat. Ay, amoks. Saan nga amin a planong kat ibagam kenkwa na? Ha? Kan kasjay namot nga rod. Kasla di na ipasnak ti agsapol iti trabaho na. Auntie. Amangan no kasjay lang ti ibagbaga na tanam na maun na ti maurnong mo. Ay, saan mo tin Ay, ayat ni Vic. Ngam na agbaling niya responsable sa anak amumteng ang makisina kan kwa na. Dahit ti rason mo to kenkwa na. Tangay saan na nga ipasnak ti agbirok iti trabaho na. Agabrod ka tapno dakdakal ti sapol mo. Kat makaurnong ka iti gastusan nyo nga agkasar. Agawag ti talkan ni boss. Apay nga ta? Agaro. Hello? Hello, Manang. Kumusta kayon?
Daytoy nasaya at mat. Ni nakawag ka man. At nangamin bilin ni Boss Kanyak. Ni, anya dayjay. Kaya't na masigurado nga at takadwang magsubli dito manan. Ay, adda Narugyan min ngayon pag nadagit ti requirements na. Kasta ka di? Wan, urayin mi lang arong ti passport na. Agkat nasaya at nga ron no kasta. Kat nuras pa'y nga ro din tinalami. Nangin na lang angam, okay lang. Osto, ngamin kasapulan launin ni Boss ti kadwa tayo iji opisina. Ni, kahit mo sa opisina ti pagtrabahuan ti ikuyog ko? Wen, kaya't na kumapay nga ron nga umayak dita. Tapno kadwan ka nga agsapol. Takayat na, dagitay amam ti alaan tapno saan na parikot. Ay, sure. Awan parikot, takaan nakak iti kasinsin. Wow, kasta ka di? Good. Kasinsin ko day di nanang na. Alang arudan manang, isan jo adagos ti photocopy ti passport na. Wan. Alang arudan, bye. Bye. Ayos nga ro din no kasta. Ay, tinasayaat. Kasaritak ni Gemma. Anya ti kunam? Kumuyog ka kan ante medyo abroad? Wan, kinapod no na, narugya ko ng ipagnadagiti ka sa pula kag papeles. Kasta ka di. Sige, no, day ti plano. Kaya't ko makaornong ta. Tapno, adda pagkasarta. Awan maaramidak. No, day tinamnama mapagsayatan ta. Agananad ka kuma, nang runa kat adayo akto ni ti denam. Talaga, katuri si ka, gananad kamat kuma. Ngam amangan nga niya ti aramidam na dako ni ti adayo. Apay ko mga aramidak day ta. Ay ayatan ka, Gemma. Si kakat si kantula ang tiinak ayatan. Ikarik day ta. Agyaman akno kasta, Vic. Kaya't mo asawan umadayo ni Gemma. Wan tatang. Tapno daras ka no makaurnong kami iti gastusin min tungag kasar. Kan para iti masakbayan mi. Dayta, ti bagbagakan ka. Tatang. No kumataan na talaga na trabaho saanan anasken nga umadayo. Wan nga rod tatang. Tirigat na dayta amangan no makasarak to ijay iti adayo anasaysaya at ngamsi ka. Kat isukat na ka. Anya? Saan nga adayo ang mapasamak dayta? No saan ka nga agsalukag? Kwa? No kumata adda na talgad at trabaho. Panagkunak kat saan ang napanunot ni Gemma ti umadayupay. Addaan mo't itinapintas at trabaho ditoy. Ken kas na kunak. Adamot basit tawid na kadagiti nagawan adadakkel na. Kem, pampanunutin na siguro nga awan na saya at abanagan ti biyag na no agtali na ditoy. Taawan mo't nga rod na talgad at trabaho. Kapilitan, aday ta tinapanunot na. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggap kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kalintagan ni tatang. Ngaman niya nga rin di maaramidak. Ngamtimbaga ni tatang. Saan mo't nga ta marami ni Gemma di mangisukat kanyak? Saan amabalin? Amapukaw ko ni Gemma. Hello, Manang Mila? Rudy, nakawag ka man. Kumusta ti processing ni... anya tinaga na itayon tayo kaanakan nyo? Ni Gemma. Wen, ni Gemma. Kumustan? Maalamin ton bigatan yung passport na. Nasaya at nga ron no kastamanang. Picture nyo. Kat isan nyo kanya kiti email ko. When iti messenger ko latan. Sige. Tapno, maprocess mi matan dito ti kasapulan na. Ti working visa, kan ti plane ticket na. Wan, kasta ti aramidan mi.
Kaya't nga ron ni boss, makaumay kayo ni tikabitan na panawen, manang. Kasta ka di? Wen, manang. Sige nga ron, manang. See you soon. Bye. Bye! Ay, napintas ti kaanakan ni Manang Mila. Uray video ko lang tinagkitaan mi. Makitak ang napintas. Ay, saan ko pa'y gayam ana ibaga? Taga kabangibang lang a barangay. Aya? Wen, kailyan tayo. Nagkaadalan kami kananang na ija Memorial School ija ili. Agasam day ta, kasla na igagara, nagamaam mo kayo. Saan ana igagara? Taday di panagkita mi ija ili iti nanang nakat na istorya na kanyak nga day ija abroad. Ti anak na. Wen, kahit nasaw akayat kumat amapan agabroad ta, amapat tirigat ti biag ditoy. Ang tulong kanyak, nang ron na idiya dati nagikat akadwa da ija opisina. So nagkadwa kami iti may sa nga opisina kan iso tital kan ti boss. Kasta gayam. Wen iso nga awan ti rumba nga pagdanagam. Agyam anak no kastaan ti. Kan may sa barupay ni Rudy. Nasingpet at talaga. Kumusta ti application ni Gemma para abroad? Saan ko pa yan nadamag, tatang? Hanggang naipagnanan dagiti kasapulan na papeles. Amombik, adda pa nagduaduak iti relasyon nyo. Anya? Narigat ti agin na dayo nga agayan ayat wenno agasawa. Tatang, Kaaduan na nga bin ti marakrak a relasyon kasta. Agayan ayat man wenno agasawa. Ano saan man ati mabati ti makaaramid iti madi tayo umadayo. Iso apagangayan na agsinada. tatang, saan lang matadagitagin na dayo ti kasta? Wen, agam adda adagiti agin na dayo ti ag problema. No saan ati lalaki, ti babae ti masulisog iti sabali. Kumusta ti application mo? Madaman ti process na. Adda ni Jai. Nagunagmat din dita sinahe mo. Adda ka ti parikot. Awan. No, adala ko matipan nakabalin namat. Saan ka na dumadayo? Kuma. Nga makita kat mabaya. Sa tanto makaornong. Awan mo't natalgad at trabaho. Ha? Orisyak. Nagda pa nakabalin na. Saan ako mga madayo? Ngam ga po taada mo't arapaap ko para ti masakbayan. Kan para ti bangunan na pamilya. Siyempre. Agarami da kiti pamuspusan. Gemma, Kayat ko asakbay nga kasarta. Natalgad ti kasasatay ti biyag. Kayat ko pa'y matarimaan ti balay a pinanawan na tinagannak kanyak. Parenovate ko kuma. pasensyakan. Awan may tulong ko kadag ito eh. Gumsana ka sumarsab ng agsapsapol. Itinasaysaya at trabaho. Malaksi diti construction. Anya pa lang kami ti sa pulam Jai. Ano samgit din Agurno ka. Saan aday talag barbar tekter aramidam. Saan ka ang masaktan iti kasta nga imbagana? Tapos numay. Namin nanong kasta nga agsweldo ka, dahil tala agin inom ti aramidin nyo. Naipasubo nga rod, tatang. Nya ka no? Lumamin sa laeng. Wen, makunam ana ipasubo ka. Angam no linawas latan tunggal sweldo kat agbabartag kayo, saanen ana ipasubo, no di kat makunan abiso dayta. Nyakit ni Ay, tatangan. lukas tamla agawan. Pumayso ti pagamam ka kapag banagan ti ayan-ayat yun ken Gemma. Dinto mapasamak day tatang. Oh, Ang runa kat agin inayat kami launay. Naistorya kanya tigayam ko ananang ni Rudy no anyamat ti kasasaad da idi ng runa kat nasapaan na ti asawa na. Iso nga
Agmay-may saan ang isakad karagiti duwa nga anak da. Kasta ka di, auntie? Ay nga mingkar karigatan na pinagadal ni Rudy. Aging ga pinadas na ti gasat na iti abroad. Kat day chay, naging awa ti biyag da itan. Ah, Kan may sa na istoryamat ni Rudy kanyak, ti kasasaad da ita. Napadakkel na kanumat ti balay da. Adamot ten nagatang na atalon kan ada pay lugandan. naggasatan? Uwan, nasingpot ni Rudy. Loyal kan anas iti trabaho na. Ore awan ni boss, trabaho latta. Saan akas kadagiti daduma? Nagsayatan na tao na kasta. Uwan, ay uwan gayam. Ay ngam, at daman malagip ko kaanakan. Anya day, auntie? Anya ti panagriknam kinivik. Napudno nga taken ka, ngagnanaya. Ha? Kaslasan kayo a match iti tunggal maysa. Anya ti kaya tiyo asawan, auntie? Napursigi ka amang patanay iti biyagyo. Ngam ti kaayan ayat mo kat kontenton samot kan iti kasjay abiyag na. Ha? No kumatapadasan na matiag aplikar para abroad. Anya ko mamati apply na. Kat awan mat naturupos na akurso, auntie. Yun lang. Dahil tatirigat na no, pagadalon da ka kat saan mo mat nga ipas na. Saan ko anam namaan? Amadanon ka dito'y balayo. Uwan, nasapa kami ngamin ang nagawid ka awan mat stock me. Kasta ka di? Agluto ha ka, dito'y ka na mga rabi eh. O sige, tapno makapagin ni storyata. Nagaguli ka man. Agat arak ka manin. Nakatagay kami lang basit. Paginanaan kan pagpahimas itikaan. Saan mo kumaakan na yun ang tiagid mo iti arak? Ang mga na makaala ka iti sakit mo. Saan nakapagdanagan? Amo kasalwadan ti salunat ko. Sige, nasayat no kasta. Ngam ang mga nenton awana kon dito, minalamot na mabartagkan. Saan? Salwadan ko mata sa lunat mo. Ang mga nagsakit ka, iti ka iinom mo iti arak. Nang runa, no awanak to. Awan pagdanagan. Nadala ko mamabalin kat saan kan nga umadayo. Kasi ti kinunak, dakdakal ti sweldo ijay abroad. Kan mabitlaan ti makaornong. Di nakmat nga ron matulungan onay. Tamanumat lang ti sweldo. Yin inom mo pa iti daduma. Saan ka ngagdanag? Igad ko matiag trabaho. Kati karigatak ti makaurnong. Sapay la ko ma. Ngayon pa nagkita kan kayo ta. Ita nga dakpay lang dito eh. Kasla, agdwa-dwaak no makaurnong ka. Anya? Kasano na anak to namang patpatingmaan kan ka kanayon? Ang mga no ultimo agpaaikin ka kat awan pa yan. Ang mga no saan kanto pa yan amangan taawan ti ikaan mo. Apo, tama ibarkadam to amin ang asweldom. Ganat ko nam kadigat agnanayon ti relasyon nyo kinbik. Ha? Kasanon no bayat ti kaadami ti adayo kat agbirok iti kasukat mo. Auntie, Kan makabirok kamot ijay papananta. mapanak ag trabaho, auntie. Saan ka da mapanagsapon iti asawa? Wan, kasta ti kunamita. Ngam narabak ti panawon kan gundaway, Gemma. Saan mo ang maibagat ti pasamak ako nada? Sa bagay, gam nabayag kami nga gayon ayat kinivik, auntie. Awan panggap ko amang sukat kan kwa na. Kasanon no isot mangisukat ken ka kabayatan ti kaawan mo. Ay, magdakan kwa na day tananti. Oh, ni Rudy. Hello Rudy iho. Hello, auntie. Owen, anti latan ti awag ko kata kayo, ta kabasyumat ni mamag. Adakan ka, ah? Ay ngam bumakit ang nawagan na kiti auntie. Anya? Joke lang, awan anyaman na. Kayat ko nga nasingsingan tayo tunggal may sa auntie. Ay wun iho, awan danag. Talagamot bumakit akon. Saan nga iti dayta? Angam kasladag lang iti asidag ni mamag no kadwa kayo. Ken awagan kayo iti auntie. Sige awan parikot iti dayta. Mga no ibagampay kit di nga
Agpapaubing ako no, feeling young. Okay, auntie. Awan gayam, nakaawag ta ipakaamok ka na kayo. Nga approve amin ang ti papeles ni Gemma. Agraman ticket yo adwa. Ay, kasta ka di. Mapan kayo lang rin ti agency anang ilakada kiti travel yo. Kanisudam mat ti mangipag na iti embassy. Mayata. Agitan kayo nanti. Ipatulot mi mat ti plane ticket yo. Kat ag-flight kayo to nito nung may alawas. Nagbiitan. Talaga nabiit, auntie. Taada ako oray nga employer yun dito eh. Agyaman na krudi iho. Wan, auntie. Sige nga Roden. See you soon. Bye. Bye. Ay. Ipakaamo ka ni Gemma daytoy. Maragsakan lakit di. Wow! Nagbiitan, auntie. Ay, wan. Kasla kaano lang di pa nangalak iti passport ko Itag flight tayo. Imbaga nga rod ni Rudy akasapulan da talauna yun. Oh, kasta ka di. Nang ron nagat overdue ti bakasyon ko iti makalawas. Kinat anak mo't ngamin anang ipagnakadagiti ka sa pulak. Wan, taday tamo ti order ni boss. Kasla ang angaw la iti damo. Iso nga agpakadakan iti kaayanayat mo. Saanan amalapdan ti adayo. Saanan amay babawi? Saanan ang malapdan, Vic? Noy palubos ti apo ag flight kami inton umay alawas. May sa arason no apay akayat ko tiyo madayo. Katapno na anay amay wagsak ko tinasama na pasama kiti biyag ko. Tinapasama ka trahedya kada kiti naganak kanyak. Amok ama iwagsak mo ti amin. Hindi pa naglabas ti aldaw. Amok, sana kas ka rin na dayta. Iso akayat ko tiyo madayo. Barang nalaklaka ti pan nakalipat ko iti amin. Gemma, Ulos sa diak namaan na mapasamang ti kasya kadakwada. Ado ti rigrigat da nang ikalikago mamakapagturpusak. Inkarig kadakwada ano makapagturpusak. Sandan to nga krigat. Ama padasan dan tumutun ti agbyag ang naginawa. Namanyak na pasamak. Agpaiso nakaturpusak. Natungpal ko ti karig kadakwada. Awan pa'y makatawan manipod na kastre ka kiti trabaho. Kas jay matan tinapagtanda. Gemma, tunggal banag. Kat na ikaddan. Namapay nga isuda pa'y tinakapasamakan ti kas jay. Nagkamaama sa trahedya. Mga isot na katayanda. Narigat nga awatan ti kinapod na ufik. Kas na kunak. Barang na itiya atayok ditoy. May wagsak kong tumutlan ti sa managumo kiti barokong ko. Ala, no day tati amom umakapalagan ni Tiriknam. Iso nga aganos ka kumapilan, ha? Aganos ta. Kan agbalinta ko maanapod no iti tunggal may sa. Nagrigatan ti mangiliw-liwag. Iti pa nagin na dayo umikan Gemma. Kasladyak may bituran tag may maysa. Mr. Pogi, mabaling ka diti. Makitable? Ha? Okupado nga amin alamisaan. Sure. Sige. Agyaman na. Anyway, siyak ni Charmy. Oh. Siyakmat ni Bik. Nice meeting you. Likewise. Agmamesa ka, Matt. Well, pagpalapalabasak lang iti oras. Oh, I see. Can I join you to drink? Awan mo't kadwak eh. Yes, sure. Why not? No, adamot mangipungot kanyak. Ha? Anya ti kayat mo asawan. Kasano no umay dito iti girlfriend mo kat pagsilosan na. Anya? Anyway, awan mo't dakas nga aramidin ta. Saan ka di? Yes, sir. Awan panggapuan na mga pa kanya, nukas pangarigan. Nagpintasan. Okay. Tapno saan mo ako naan? Siya akong ti order. Waiter?
Duaman around ti serbesa ditoy? Akin ninom ka? Noon man. Apay, saan ka di mabalin ti uminom? Tikas kanya? Ha? Naamo ti rupa. Ngam, nalaingak nga uminom iti arak. Anya? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nakainumak pa itangin ma. Sana ka makatoro ka dagos. Sana sumina di panunod ko daya babae. Naglahilo. Naamutiro pa na. Ngamsan mo apagarupan analaing kuminom. Ngam napintas. Natubtubay di pamakina. Nabayog matibaro ko. Ken bagay na ti medyo atidog. Ken nakariban na bok na. Agraman pa ti ulila kalit na. Anya nga ti kataswan. Ti san na apan nakaisi na ti panunod ko. Kana kaslangat da nakakikitakin ko na. Saan ko lang malagip? Ngam sa anak nga pitot. May sa aparambak when the birthday party. Italag ko ti balay mi kan kavik. Saan mo ko mabaybayan? Mabalin matiag na dito no kayat mo. Kasta taramidak, saan ka nagdanag? Ayamanak. Takasi ti planok. Apa man ang makaornongak. Parenovate ko. Pabarwag dagiti dadduma. Kan narukupan apaset na. Adaking ka? Kayat ko na nagdanto apag naidanta agraman dagiti agbalintungan nakta. Wow ha? Kakailalaan ko ma. Ipatag mo. Taday to'y kat may sa kadagiti nabatpati apakalaglagi pa kadagiti naganak kanya. Amok data, kat saan ka nagdanag? Amin na napatagkan ka kat napatagmat kanya. Agyaman no kasta. Ada ka rin schedule ti flight yo? Awan pa'y. Iti umay alawasan. O sige. Pangasim pig. Oh, anya data? Saan kanto ko mga sang-sangpot dito iti sa bali a babae ha? Anya? Ay sus! Anya ko mga gapo, amang isang putak. Kina sino kumamot isang put ko kat agmay-may saka a babae iti biyag ko. Agyaman no kasta. Tano isukat nakto. Saan ko nga muna niya mo ti pagbanagan ti biyag ko. Siguro awan ton serbi kanyak ket biyag. Ket tarigagayak ton ti sumurot kadagiti naganak kanya. Amom dayawag kun no bilibak iti kinasayaat ni Gemma. Man nakaawat ken natalagken ka. Iso asaan mo kuma adadaelen dayta. Amok tatangan yan. Sana gapo tawan tun dito iket no anyala ditan ti aramidaw. Ni ka di Sharmi. Agbaling ka di asulisok kanya. Oy, Ha? napaulimag ka. Kwa tatang. Pampanunutik lang no niya ti mapasamak. Hindi pa naging nadayomi. Ang mga numakasara ki Jenny Gemma iti kasukat ko. Panagkita ken Gemma ket saan akas kadagiti dadduma nga adda ampang na. Tatang. Fuera de los Buenos. Ngam adda dagiti babae dita nga isuda pa yan ti mangipakita iti panaggusto da iti lalaki. Naka-ready kayo, Nanti? Awan, Rodi, iho. Okay. Sakto ti mang sabat kada kayo iji airport. Wow. At kapay sundumi. Natural, Nanti. Ay, nagsaya atin. Kinapod nung na uray ti apartment apag nadan nyo ken Gemma nakasaganan. Kompleto. Fully furnished. Anya? Umakar kayo nito apartment. Di komportable kayo ken Gemma. Magyaman ak Rodi Barok. Awan na nyaman, Nanti. O sige, Nanti. Agananad kayo, ha? Bon voyage. See you. Bye. Bye. Ay, apay nga taakas to iti marikrik na.
Makarit na aki ti gagara makakita iti personal ken Gemma. Italaan na karit na aki ti kasto iti may sa babae. Diyak may nakita iti personal. Angam, naatraka kon ken kuana. Napartak ti pan nakaasikaso ti papeles dano kasta. Una tang. Sungag plate tanin dun Sabado. Itatawanan ni Gemma amang magbagakin ka. Maaramid mo amin na nakayat mo nang runa iti panagbartek mo. Inyo ka nga. Nay, buto mo ti magbagak. Angam saan ka nga agbidot nga agaramit iti saan to ang magustuhan ti kaayan-ayat mo. Tanalakalaeng ti pananggisi-nanakin ka. Ay ayatin nak ni Gemma, tatang. Nabayagin. Nga gayan ayat kami. Ngam san kami pa'y anadaan itinadagse na parikot. Ako nasaya at laeng Oh, dahito iti bagakan ka, big. Ha? Ang nadamtaramid mo. Taamangan no iti panagtarigagay mo iti sangasalop kat sangakaban ti mapukaw mo. Anya? Nasingpet ni Gemma kat amok apagwadan nga asawa. Nakaredy kan para iti flight Wenanti, nakasagana amin nun. Ada natulagak amang itulod ka data iti airport. Nasayat nga rod no kasta. Nakapagpakada kayo kinili. Wenanti, nagsarita kami ni Dinmay. Hain nasaya at no kasta. Kinasarita nga isupay lang timang kita iti balay mi. Aywan narigat no awan mangkit-kita kan agigyan ta nabiit ka noan madadaan. Kaya't na matiagyan ni Jay. Ngam, aday nyo na iunay ko kankwana. Anya data? Asaan ko maamang isang sangpet iti sa bali a babae ijay. Anya? Hello, Mr. Pogi? Uy! Sikaw guy. Mr. Pogi talaga? Ay, saan mo ka di akaya? Nagtugaw ka, Shermy. Kitang kain na. Atan sa ramrambakan. Saan narambakan? Oh, anya nga rod. Di mo ko naan, nabastan ka. Kasla kastan. Tapi nanawan nakti kain na ko. Ha? Kas Jay? Oh, apay, napanan na ni Gemma? Amam ni Gemma? Katuan. Ada kami lang iti sa bali apuro. Ngam... Kasla nakikita kan. Ngam saan ko amalagip no sa dino kan kaana. Oran siya, namamukan iti may sa birthday party. Ngam, nabayagan da iti. Ay kuna akong kay. Kan, napanak iti syudad. Sangsangput ko lang idi napanabulan. Isu matlagaya makastaw na iti po daw kan lapsat mo. Tanagkapo kagaya mi Jesu. Uwan, ngam, makaoma mo ti Jay. Basta ka di. Anya ti kahit mo inuman. Serbesa lang. Sige. Kaduaan nak nga rod. Tapno dagkanas ti uminom. Welcome to Dubai, Gemma. Thank you. Patsyak ang magustuhan dito'y Gemma, kaanakan. Putno da ito, Gemma. Awan kayam. Agmerienda tayo pa sakbeng agbiyahe tayo. Rudy, kumusta tibos mo? Nasayat mo, tanti. Sigsigaan na kayo una yan. Una yun, mailiw law na yun kanyak. Putno da ito. Kras na kayo na samot ni boss. Anya? Ay, anya mo tibagbagam mo, Rudy. Nalakayan na baro ni boss, anti. Kat nabakatan kayo matabalasan. O jagbagay kayo. Anya? Dahil ito apartment nyo, ha? Doti kama na, kompleto. Adda TV, ref, paglutuan, kenda dumapay akasapuran iti kusina. Talaga mo't akinumpletom, Rudy. Fully furnished na talaga.
Talaga kasta dito eh. Ken nasayat ni boss. Basta nasayat ka matken kwa na. Ay, thank you, Rudy Barok. Awan na nyaman nanti. Ayon tun bigat gayam, masapol nga report kan Gemma. Wan, sir. Anyan ta sir. Rudy ko namlatan. Agpada tayo lang empleyado. Di ko nam kit di. Humble kami ni Rudy, Gemma. Kan nasingpal. Nasingpat na nakaturo ganti. Singpat kitab. Ay, puno mo ti bagbagak. O apa yan Gemma? Saan ka mati na matimtimag? Kwa. Bueno, mailiw ka ni tinapanawa mi lugaryo. Saan man? Ngam, awan amok ngay baga. Ngam, minjak nam naman nakastoy ti sangkot. Oh, anyat makunam, Gemma. Awan, auntie. Bili ba kiti kinaasikaso da iti empleyado da? Kasta ni boss. Ay, manmanuti kakasta nga amo, auntie. Wan iso nga nagasat tayo nga empleyado, iti daytoy akumpanya. No kontento ti empleyado, sigurado na sayat mo ti serbisyo kung no trabaho da. Ay, wan awan makunat empleyado. No anya ti adda iti kontrata, tungtungpalan ti managements. Nagsayaat mo kasta. Ay, adalat ta dagiti managgundaway. Gaputa natalak dagiti amudan, gundawayan da, wano, abuswandaan. Nasayat mo, tanapya kayo nakadanon dito. Wan, kat nagpintas pa iti apartment na pag naadan ni kinanti Mila. Nagsayatan no kasta. Kompleto. Ada amin nakasapulan ni aging ka iti kusina. Nagasat kayo na nakatumbong kayo tinasayat nga mo. Wan nga Rod, pudno ti kinuna ni auntie, di ada kami pelaan dita. Kan ado kami Pilipino o empleyado. Kasta ka di? Ore ti katalag ni boss. Pinoy madlaan ni Rudy. Ada ka duwayo alalaki? Ada, syempre. Nga masabali mo ti apartment da. Agin na dayo kami. Ada da iti bangir akalye. Kasta ka di? Gan nalakalan ti trabaho kiti opisina ta filing clerk lang tinted da trabaho. Di nasayat no kasta. O sige, maliwantan to ti Sarita. Rumor kami ka nga grocery kan auntie. Bye. Bye. Nupod nung at da Pinoy, akakadwada iti opisina. Amangan no armenta ni Gemma. Eke nasaya at ano nakatumpong iti nasaya at nga amo. Aduket ti may padpadamag abal lasubas nga amo. Wandatang. Iso asikamot dito, yagtrabaho ka, agurnong ka, tapno adda ma-share mo iti gastusin yun to para iti kasaryaw. Ngam, adda ni baga na kanya kakasla. Sa bali ti mapay kanya karina. Anya dayta. Aduda ka no a Pinoy akadwada ijay. Naku mano adda kadwa da alalaki. Kasanon na makurso na daan da ni Gemma katarmanda. Iso daytan ti imbagakken ka. Ngam, saan tatang? Saan kong ipalupos ang maagaw da ni Gemma kanya? Kada nga rod maaramidam no makiasawa bilang ijay. Awam mon, basol mo no apay nga imadayo ni Gemma. Basol ko nga. Ta idi adda dito ibagbaga na ngagsapol ka iti trabaho. Ang inyaling-aling mo mo. Nagbiro ka kuma diti trabaho. Nagbirok. Kasi ita, ada trabaho kiti kontrata ng engineer. Ngam ko ma, edi pala nga impakita mamaano sa mitanyam nakita ti trabaho. Hindi ka na. Ala, idaw-dawat mo asapay na kumata saan na ka nga isukat ni Gemma. Nasaya ti bus tayo. Naan-anay ti suportada kadagiti kasapulan. Wen, adan anam atawon ko ditoy. Kat saan ako ngagbirok iti sabaling employer. Sapay kumatag bayagak mo't ditoy. No maaramid mo kit di amin akayat da, kan maaramid mahusto ti trabaho, agbayag ka. Talaga. Kayat ko ti makaurnungan ti. Kayat ko matungpal ti arapaap ko. Matungpal, basta agsingsingpot ka kunakmanan. Ay ngam, Wen auntie, aramid ka amin nakabaalak ang mga ramid ka dagiti na ito da trabaho. ay wen gayam, kumusta mo ti kaayan ayat mo? Awan mo't parikot.
Kan manungal daw, saan kami ang naginawag? Amangan mat no sa balintiar aramidan na. Ha? Ay, dayta tirigat na ita. Amangan no sa bali mo tiar aramidan ng tikayan ayat mo. Anti? Kita ma, amangan no sa balintiar aramidan na kat si kanto ti kakaasa ito udi na. Apay nga taajak makontak ni Vic. Ultimo ti messenger. Saan anak ka online? Ay, sana suminay ti panunot ko tinaibag ka ni auntie. Saan nga agbitot nga garamit iti madi? Sapay ko ma. Tadi nakipaayan iti pagsakitan tinakam. Tano kasta ti aramidan na. Tsak lang mo na nyamot ti aramidag. Ay ayatek man. Nasakit man tinakam ko nagsina kami. Maiturak mat nga ta. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Saan mo ang makontak ni Vi? When auntie, ti messenger kan si pinumber na. Tsak makontak. Kaano pa eh? Na mga no busy iti trabaho na. May baglaang ano kasta. O ano, damat kan sa bali nga aramidan na. Ha? Jak man na mo. Narigat ti kastoy. Nagruna kat awan sa bali ang maawaga mi jay. Wan nga ho, auntie. Ti ama na. Awan ka dit cellphone na. Awan samat. Kasano nga rudan? Oray klatan nga online ti messenger na. Ngala. Awan mat nga tatita ka sa gapuna saan mo ang makontak. Saan guys iti magburibor kan ka? Auntie. No bilang taisukat na kanto. Anya nga ron ti babalin. Sumapul kamat iti sa bali Kasta lang dayta. Auntie. Tuta, saan kayo mata nagkasa? Anya jay nadamag ko. Si Kabik. Anya manan? Ay sus! Saan ka man nga agloko-loko? Saan agaputa awan dito iti kaayan-ayat mo? Kat anya laditan akalukwan ti aramidam. Agdayamat. Ay sus! Adda ka no kakuy-kuyog mo at aga sa bali apurok. Manano ko ma. Nay, Daka sa iti makikuyog iti babae. Nang runa no! napintas. Salbag ka! Nahirabak ko lang tatang. Anya aya. Basol yumot lang Nagloko kan! Anyamot ti basol ko dita! Nga may naganak ni nanang iti gwapo. Pogi. Langgong! Saan mo man nga alaan iti rabrabak ti bagbagak si ka? Saan kan ang makabirok iti kas ken Gemma? Anya? Sandakas. Uray katawan mo ni Gemma dito eh. Hindi na tumaman. Nasa bali ka kuy-kuyog ko. Kano nga tangag pawit. Tada pangidit ko kini Jeremy. Anya kata nagkasat ako no matagikwak di kinapunggana. Sos. Bako pa din ng bagiti lottery Dua taon nga ni Jeremy. No kasta. Agasam na ita ka pa o na panagibtor iti iliw. Nukastang ron. Masapol nga na pangibaw ingak iti matang ko. Kabayatan ng awa. Hello, Gemma. Oh, kumusta ang trabaho? Okay lang, sir. Wow. Sir, talaga? Siyempre. Ada tayo dito opisina. Kan sikat ti superior ko. Okay. Ang amno dati tirwar. Rudy Latan. Okay. Wen gayam, kumusta mo ti pamilya man na panawa medyo lugar tayo? Kumusta mo ten? Mabalin ka, dis. Santa pagsaritaan dayta.
May salita rason no apay ngay mayak dito nakadadayo lugar tapno makaililiwag ka. Ah? Sorry ha? Nakasangamin tinapagtanda. Ulilan adamang ni Gemma. Natay iti aksidente dagiti naganagkan ko anak. Basta gayam. Agmay may sang anak. Awan sa bali akabagyan na ijay no saan ada kami. Kang kasinsin ko day dinanang na. Nasa napayagan anak pa sa amak day jay. Saan na mailibliwag. Kasimat nga ron no kasta. Awan ka din kaayan ayat na? Ada, ngamday tati parikot na ita. Agdo alawasan adi na makontag. Oh, apay mat? Saan ko nga mo? May dito itap no agor nung iti gastusin da nga kasar. Kan para iti bangunan da pamilya. Apay nga iso ti agor no nganti. Apay, awan ka di trabaho ti kaayan ayat na? Pasaray ada. Nung kaadwan na kanu nga awan. Oo. Wen, maawat ako nanti. Himbagkit din ko nam saan nga manugot iti singasing ti lalaki nga kasarda nga umuna. Nga uray mayor laang wenwes. Ngam pinalakadag anarigat dayta. Ang mga nung ibusin nanto lang iti bisyo na ti ipawit na. Mabalin nanti. Kastagayan ti pakaritaan ti biag ni Gemma. Angam nakita. Nasingpet anti. Wan, awan makunagkan ko ana. Uray bugbugtong nga anak. Saan ana panuynuyan? Nay, asino nga tamot dayta? Ha? Nay mga oras yun, tata. Kastamot. Apay, asino ka? Kan anya ti masapul mo? Ada ka din Vic? Ay awan dito eh. Saan ko nga ammo no asino? Ti kadwana ken sa dino ti nagturturungan na. Amangan no napanman nangisok mo. Kasta ka di? Oh, di magasak iti balay da Gemma. Taada na kay baga kanya. Apasaray maturog ka no ijay. Awan mat. Anya? Day apay basang anya ti ibagam ken Vic aya. Ada ko mapangawisak ken kuana tata. Ada nga minder ayak a birthday party. Awang kadwak. Ay, amangan no makadanon dayta iti kaayan-ayat na. Ket puon pay tiririda sa anay. Ay sus! Saan da pa'y mo't nagasawa? Kan ada iti adayo tata. Di na may tiragsak ni Victor. May paay ko. Anya? Sige tata, panawan kayo pay. Ay, salbag. Delikado na ito. Maday. Maday. Embag, tandakan. Apay man na yan. Nagkapwam. Sinara ko matimay sa barkadak. Hindi bagbaga na trabaho. Kan kumut anadanon ni Jibalay da. Nagkita kayo iti dayjay nga ampang, ha? Ampang? Wen! Sino? Ay, saan ko adinamag tinagan na? Ay sus, Maria Cosina. Kurang naraan ang makitang tilangit iti suot na. Nay, sino ti magpagayon? Saan ko nga ro adinamag tinagan na? Amangan mo ni Shermy. Kasiguro malbalaagan ka si Kabek. Oo, apay manan. Saan ko akayat dayjay a babae? Tatigtig na'y nalaengan kat saan ang mapagtalkan. Anya? Saan mo man napaglukwa-lukwan? Tabangan no maigayong-gayong kaginkuan na. Kat saan kan ang makaalot-ot pa'y lokaw.
Anya dagitan ng ipagbagayo, tata. Saan man nakatawaan, salbag ka. Pudno, ti magbagak. Ay. No, dayjay, ti maasawam. Pangpangaasim, pangpangaasim. Saan mo nga isang sangpet dito'y balay? Maawatam? Anya. Mariknak ti iliw ko kani Gemma. Tay, iti tirigat na ita akong nakon. Ni. Share me dito ya. Hello? Vic, sa dinadayan mo? Adag dito balay da Gemma. Abay ya. Umayag kita. Anya. Suliso ka talaga dito ya. Hello? Ada ka pa dita? Wan. Ada na napatid nga ipagagkan ka. Si bagam dito na. Personal ti kayat ko. Amang ano da makakita king kay ti ay mo dito. Sus, anya ko ma. Awan mat kita ni Gemma. Sige. Kita ka din? Uwan, sige. See you. Bye. Anya nga tamat ti bagana. Ay, sakti madanagan. Nung makadanon kan Gemma daytoy, kasano pa yan? Ay, saan ang mabagbagaan ni Beck? Ay, sus kalaklakayan na ya. Naibayagak la nagbakasyon ni Jayan da kabagis ko. Noon niya laditan, ter aramidan jay putot mo. Ne, ape akas na tikunam. Kaslaan da basol ka. Nay, di mo lakat na magbagaanan. Aho, kaslati mo amo di anak mo dalin. Sigot mat asaan adumdum nga iti sao. Kasanog, numaamon ni Gemma ti kalukan nga aramidan na. Abang ano'y sinanan. Makaambuditan asino nga ron ti mapabasol no saan nga isumat laeng. Ay, sus, mangi babainan ni Vic. Rum-rumwar lang nga roda naman ang gundaway. Iti panagayan ay atakin ni Gemma. Sakas ti aramidan na ita. Neta nga ron ka. Nagasat kit di ta kinayat ni Gemma nga oray balyodong tilukaw. Ay, day tagarod ka. Palyodo nga napagklan jay anak ta. Kat mas ta awak. Tanapataglat tamot ka ni Gemma. Agasam. Nagabrod tap na makaurnong lang iti pagkasarda ka na. Oh. Baliktad nga rod. Ay. Isukit din a babae ti agpingpinget nga agurnong. Aisot usaranda nga agkasar. Ay, iso anagasatan di anak ta. Isot kagasatan dalin. Ay talaga ang bagbagaam ha. Narigatan na makaaramid iti ada apakaiba-aba inaan. Nangitugot ak iti pagsangwan ta, Vic. Daytay paborito nga inuman daytoy. Anyan. Anyan. Anya ti kunam nga niyan. Toy ka di arak? Saan? Unay katanagpo dahon dagiti legs mo. Oh, dagito gayam legs ko, tikit kitaam. Dagito ti aset ko, tapno amom. Oh. Amang ano, di mo maawatan jay kunak nga aset. Kwa. Mawatak mo ta. Sa nagapunta sana ka nakalpas iti kurso. Kat pagarupam. Nasaan ko amawatan. Ti bagbagam. Rabrabagan ka lang. Agpasugnod kan sampay. Anya jay ko na mga ibagam? Dayjay? Kayat ka ngamin. Anya? Naala sa pananutan. Bayaman? Kayat ka. Kwa. Anya, kayat nak. Di ka man nagbalin ako na. Tinasayaat, agtagay ta. Naimas to'y ginatang ko apulutan ka. Tagay mo. Thank you. Mabit lang nga. Kargaak pa ito'y basok. Tos. Ditos.
pulutan. Sana ba ni? Uray manganta ni ti pulutan. Ah, Saan ta pagsasaron mo ti tagay ta? Ta mga no, malagsan ta. Diyan kaya ti mabartak. kwa. Apa ya? Nagitugot kay ti arak. Tapno, ada pagsangwan ta. Sagay sa tapay iti tagay. Uray, agpulutan tantulangan. Mayat no, agpabarala di pidit-pidit ti panaginom. Tano, mabartek tan. Awan serbi di, yumay ko dito yan. Kay limon samot di boyfriend mo? So ngay may ka dito ayan ko? Don't say bad words. Apa ya bad words? Di mo ko na bad word adenggan. Di may papa ni jay boyfriend mo. Bad words ya talaga. Gaputain sinak ko. Kasta? Sikat ti kayat ko, Vic. Shermy, inarakop nakmatan. Di mo ibaga, di mo kaya ti panangarakop ko kan ka. Anya kita jak kayatan? Ay na, naglamoy itong tibagim ama idagkat kanyak. Umay ka nga rodin. Oops! Di nag-ikuyot Ay, papananda pa'y laang ngay. Iti kwarto, may. Iti kwarto ni Gemma. Umay ka. Ang tumawawag iti cellphone ko. Ni Gemma. Sino tita umawawag? Apa iti mo sang bata? Aban. Bayak kita, ago ma. Sumardeng to no di na ma-alright sang bato. Sino nga mindeta nga umawawag? Ay ko, tayo man nakawatang. Agsingir lakit di. Yak mamati. Anak kautangan deta umawawag. Mamati ka kati. Sana ka gululbon. Nagsardengan. Siya ko maggayam ti ng sumbatan niya. Imbagak lang aruden ngagsingsingir day jay. Kahit mo asika ti bakang tibasawang day jay ngagapag 5-6. Anya? Ada inutang mo iti lending? Ako adang mabito na mabayadan day jay. Di lang amin makatutor ngagsingir. Salbag day ako kolektor. Umawag manan. Siyawat ti mang sumbat. Saan? Ni Gemma rin ito umawawag. Oo. O di nasayaat na iso. Tay baga kasaan mo na kaya? Saan? Tay tati Timor Arabitin. Sige. Naisip ko na. Ay, maturog na pa'y nga rod. Nagmayat ti maturog dito matrimonial bed. Kama na kitidadakil ni Gemma rin ito master's bedroom. Isuntukan no ti kama min to nag-asawa kami. Gatamot ng tiyag kama-kama. Sinasaya, rumahong kan. San ang mabaling nomyang ka dito Anya? Rabiin? Papanawan na kitin? No apay ang naturog tapay lang amin. Nagawit ka kumantayin. Sa anak nga gawin. Umianak dito yan. Anya? Isa na mabalin. Sa orka? Itatanalpasan na kon. Pagawidan na nga uray rabrabi. Itaak man na pagawidan na pailang. Sana ka nakangas. Anya kan sa inarusipsip na. Anya, pagawidan na pay. Sanin. Umiyan kang rodin. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anya ti kayat asawon tinaidanon kanyak. Nga addanapan a babae iti balay da Gemma. Kat addamot ijay ni Beg. Ay sinalbag. Aging gaita saan pa'y nga imay dito ni Beg. Kayat na asawon.
at dadapay laang ijay. Ay, makangag iti sao kanyak dayjay alalaki. Nakababain. Kasanaw no makadaanon daytoy kan Gemma. Nagbiita na nagbaliw ni Vic no bilang anti. Talaga akas ta ti tao, Gemma. Sana day ta ti mangdadaal iti biyag mo no bila. Adu ti mas nasaysayaat kan may kariken ka no bila. Anya ko mati maalam kan kwan. No kunam nga awan na talgad at trabaho na. Kayat mo, asi ka ti mangbiyag iti pamilyayo. Anti, Saan ka nga upayan? When ublagan. Ngam agpanunot ka kuma. Agpraktikal ka. Kan saan laang aday ta? Saan ka kumang agbalin amaag? Asikapay ti agragot launay nga agurnong iti gastusin yun nga agkasar. Naimbag kumano dua kayo. Kan may isa, lalaki ti ad-adang akin responsibilidad iti dayta. Mabitlaan. At awag ko manipo di Pilipinas. Nimot Antim Olga. Sungbatak la ang biit. apay ana arami di fiktikas jay, anti. Agtignay kan. Masapul a pumanaw iti balayo ni Vic. Awan karbangan nang ang nagdijay. Saan ko ama ukuntak? Kasarita ta ni Antim Olga. Tamapan na kasarita nila kay Punso nga ama ni Vic. Ta isiradan ti balay mo. Alaan da ken Vic titulbag. Uwan, anti. Hintun adan ijay ni Antim Olga nga ayan nila kay Punso. Awagan tamanin kat kasaritam ti lakay. Uwan, anti. Sana mabalin ti kasta nga inaramid na. Ijay pa'y tinangiyawidan na iti babae. Ken nagaramidan da iti saan anasayaan. Idinto takayan ayat mo. Anya ka rin tinapasamak, anti. Apay ang nagsangsangit ni Gemma. Linuko ti boyfriend na. Anya? Esus, kaano lang nga dati Dubai ni Gemma? Nagaramid adagos iti kalukwan ti loko. Ti dakas na. Mismo nga iti balay da Gemma. A pinabantayan na iti daya alalaki. Tinangisang petan na iti babae. Anya? Bastos at talaga. Sa iro. Depres ni Gemma. Kasaritak ni boss. Taore aglibpay laeng. Sige man barok. Ay na, sangit a sangit. Nagadukat asa iro at haon, anti. Ornusen mi basit da ito'y. Inawaga kon ti kabsat ko ijay. Isuda a mismo ti mapan makisarita iti ama ni Vic. Ikandado dan ti balay da Gemma. Kat daan ti na olgalaangan ti mga iwan. Sa dino ti nagturugam ta ita ka lang, Charme. Balog ka nga talaga. Ijay langit, tatang. Anya? Kwa? Naturog ak iti sidong ti lalaki ngay ayata. Ha? Sige, tatang. Kayat ko pa iti maturo. Nga mag-shower ak pa nga umuna. Sinalbag. Sino ang lalaki ti bagbagam? Ni Vic, tatang. Anya? Anya kaday di ti balay da Gemma, tatang. Ayan titulbag ti balayda. Ha? Yak mo! Itad mo kanyak. Kan alaam aminan abad badum dita. Kat yawid mo ijay balay. Ne, anya ti kay tasawan da ito'y. Damagong pailaang. Saan mo nga urayan nga umay dagiti barangay officials. Wano ni kapitan. Anya? No di ka kat duldog, langgong. Pinagbalin mo kit din a hotel ti balay ti kayan ayat mo, loko. Saan ka nga grasun pa dita? Agtignay kan, sakpay asumangpet da Olga nga anti ni Gemma. Anya? Nakadanon matan ken Gemma ti ar-aramitam. Isu nga awan mo, beg. No di ka kat ulaw ang mamimpinsan. No kasta.
Amo ni Gemma ti amin. Kung nagtumot kami kan kaluko, ti amom, awan makaidanon kan kwa na. Nalipatam nga dapat kabagyan na ditoy, ah! Kababain ti inaramid di anak mo, bakit? Asino nga min ay haday di babae? Taga sabali apuro ka. Imayan iti naminsan dito, di awan ka. Kat, inati ampangan. Aniya? Kaimparupan na kanyak asaan da kanupay mat gagasawa da bikkel Gemma. Ay, Jesus Mariusep. Kan adda kano iti adayo ni Gemma, kat saan na ama ipa iti ragsak akasapulan ni Beg, nga isula ang timakay paay. Ay, ampang nga talaga. Ewan, iso aday jay. Napanan indanon di salbag. Anya, nakontak mo? Saan pa yan, auntie? Bayamon, lipato mo. Pag anong ti lalaki akas jay. Nakatalikod ka lang iti apagbiit, insukat na kan. Nibikti mo nga ayat ko, auntie. Maawatan ka. May mga payanag ba nagakastoy? Ada sa bali a plano ti apukan ka. Ilisi na ka iti pakaysagmakam. Tano nag-asawa kayo, kat kasta ti mapasamag. Ad-adda sanggasat ka. Auntie. Agyaman ka kidi. Tanaam mom adagos ti kinatao na. Sakbay anaylawan ka kenkwana. Naimbag kiti, saan ka anak kikalay sa kenkwana. Mauray wes wen ng mayor laan. Sakbay nga imay ta dito'y Dubai. Awan ron ba nga paglidayam, honey? At ito ngay. Nagbasulak ka ni Jeremy. So what? Saan kayo pa'y mag-agasawa? Ako, Jeremy. Saan ka ngagdanag? Siyak ti mangpunas itilagdaan mo. Kan saan ka ngagdanag? Tangay pinapanaw da kan ije balay text mo. Dito'y kan balay ngagnaan. Anya. Kan agkasartan iti mabiit nga uray mayor lang. Kasar ko nang? Juan, kaya napamulagat ka. Kwa? Di mo ko na nakalpasan dagiti napasamak ka data. Kat di nakpailang ikalaysa. Jeremy. Ay ayatan ka, Vic. Kat no talikodan na. Agbag ka lang. Anya. Agdin na kayo, adi pa'y nagkasar? Untata. Agkasar kami kan mayor. Sinalbag ka nga, Ubeng. Kasta kalakati pampanunutam. Ay ayatak ni Vic, tatang. Tikit lakam nga agsukat tinumbyo. Anya ko mga ron. Adaman kina din na medyayi syudad. Ngem anyangay. Insinak nga ron. Tadi na may ti kayat ko a klase ti panagbiang. Ket, dayjay nga bek. Amok, amayted na. Tagmay may sang anak. Kung damat amok atawidin na kadagiti naganak kun kwa na. Ngem, awan trabaho na. Agtrabahon to no agasawa kami. Nagkalikagong ka iti sanga salop. Ngem sanga kaban tinapukaw mo langgong. Sermon man na ako na kay. Anyat nagnagan mo. Tatinutupam kit din daya babay. Nasulisog ka nga road. Sulisog nga. Loko. Kung saan ko pagbabawian, tatang? Nagusto ak man kin Jeremy. Suot nang iti ili ko kan Gemma. Langgong? Bayan yun daya, Gemma. Oray, saan ko mga imaday, mabalinbot. Kabalan mi kumamot, agkasar nga oray, simple laan. Adamot da mayor, winunoy, huwes ko ma. Nya! Ambisyo sabat ngamin. Kahit na palang ti, agkasar iti simbaan. Kanya nga rin di sumuti arapap nga alaman. Dulamin. Ni, Oray mangkit di amin na simbaan ti pagkasaran nyo, nagsina kay tumot laan. maalala. Andagan ka.
Saan ko akayat nga isangpet mo dito'y dayja a babae? Aka, pangisang putak nga ron, dito mo tibalay ko. Katagan ka! Saan mo to alagi dawain? No saan ang nasaya at tipan nakilangan mikon ko na? Abagan no saan mo ta husto timba gamit ti anak mo, asaan na ayawi dito jay babae, intong agasawadan. Bala, isangpet na no isangpet na. Saan ko amay kare, anasaya at tipan nakilangan ko kenkwana. Anya, kat ngamin ta dilakit din nakapagtep-tepal. Wano nalabanan ako nana, dahi ta asulisaw. Kalukuhan? Oh. Talaga mo ta naggartiman namat dahi diyang ampang. Tagasanaw, kas itinakunak. Kurang nalaangan ang makitam ti langit. Itikas jay iti nga itsura na. Kumusta kang Gemma? Okay lang. Oh, okay lang ko nang may ladawak iti lang analiday ka. Apay nga minakastoy. Apay nga minakastoy ti paspasarek. Kasi lang nga rodan tinagbanagan dagiti dadakkel ko. Kastoy mo ti pagbanagan ti inayat ko iti awan kasking na. Saan ka ngagdanag? Adaag dito'y. Adaag dito'y anak kasagana ang mga dingay kan ka. Rudy. Saan ka akayat agundawayan? Gaputa aglaklak am ka itiladaan. Yan nakasagana ka mga dingay kan ka. Agsipod na nagbalin kan anapatag kanyak. Saan mo asayangan ti pan nakapukaw ti gambang? No ti kasukat na kat may sa abalitok. Anya? Ibagak kan ka ti podno. Ayayatan ka, Gemma. Ngamisan ka nagdanag. Saan ko anam namahan ti sungbat mo apakaragsakak? Tamok. Si susugat pala ang tapuson. Ngem no may kariak. Palubusan na kumaamanghagas iti day tasugat. Babaan tinapudno a panagayat ko kan ka. Saan ka ngagdanag? Ure no kaano ang mapukaw ti saan iti barukong mo. Intun awanan ti saan. Saan akon amas daaw no nagpudnokan ka ni Rudy, Gemma anak. Ta idi pa'y lang. Madlaw mo't nga da panaggusto na kan ka. Babaan ka dagiti panagsasauna, kan panakilangan na kan ka. Awan mat kiti makunak, auntie. Nga makapayakas ti nagmanagan ti relasyon mi kinibig. Dalan amin ti apo dayta kunak banan. Tapno banag ka iti nasayaan. Saan mo a-deserve ti maluko? Tanasingpet ka. Ni, adaawag ni Antim iti messenger. Anya nga ta ti ibagana. Makitam. Kay lalaam pay laday jay a tao. Inkasarnan day jay babae. Auntie. Saan arumbang apagladingitam? Maragsakan ka kidi. Tanasapsapa ana amam ti punno a kinatao na. Asaan a mapagtalkan? Pulusan niyak pagaropan na marami ni Vic kanyak ti kastoy. Nagpintas dagiti planok para kada kami. Kirigat na. Si kalaeng tinagplano. Tay kunak nga roten. Apay asikalaeng ti agurnong iti pagkasaryo. Imbes ko mga iso, wino agtinulong kayo. Saan ko anam naman nga ubaw kayam ti panagayat na kanyak. Saan ka nga idurduron, wano inaknak man anak. Nga maawan dakas na no aklonom ti panagayat ni Rudy. No adamat kay mudingan na di tapusom. Tay kunadang arot. No nasugat tapusom babaan iti ayat.
Ayat matlaeng ti mangagas. Sa dinong nga ron, ti pag naadan nyo ita, Siyempre, iya balay da Vic, tatang. amok, nasakit, tinakam da. Dati kaya dakit, ti kaayan-ayat na nga adagaya mi jay abroad. Kaayan-ayat na pa'y matlaang. Kun may sa, adayo pimpintasak ng daya a babae. Iso asaan nga imposible, asyak ti kinaykayat ni Vic. Kas nakita mat, itilaang nanang na, ti ada idi, nagkasal kayo, ken Apo Mayor. May anyo, adaya marami ng daya alakay. Anya? Kun saan mat nga iso ti kadanak? Ni mat Vic. Tsak kaya nga balin ka laan nga agas, iti sakit tinakam. Uno sugat, iti barukong ko, Rudy. Gemma, Ikan na kumay ti panawan amang iwaksi amaming pinsan iti saan. sige. Maawatan ka. Kasi tinakunak, urayak deta panawan. Inton agmaumawan ti saam iti barukong mo. Agyamanak iti dayta panagayat mo. Ikarik. Saan kanto ngagladingit pa'y, Gemma? Agtalagakan ka. Ngam kasi tinakunak. Ikan na kumay ti panawan amang tingiting iti husto, iti riknak. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kabayatan ti kadak dito eh. Kan nakadwak ni Rode. Nakitak ti kinasaya at kinasingpat na. Napakong bababay kan. Kunan ni Auntie Mila. Bats nga ti mama ni Rode. Isupay tinang tulong kan kwa na anak ka umay dito Dubai di. Nasaya at damot nga rot no kasta. Akbay so. Nasakit tinakam ko iti panagsina may kinevik. Ngam in-ino to na mailiwiliwa ko ti amin. Tanagdakal ti kinasayaat ni Rodi kanyak. Kanya ti kinudabla-kay. Kanayo da nga agapag kinvik kanti manugang mo. Shot ko na niya balayan. Anya ka do ti po unti riridaya. Tikawan, diretso at trabaho dyan mo Ay, dahil tantay ko na. Sakit social ba't ngamin, daya babae. San ka no makarwar no sana nakamake up, nakamiste. Lalalan di anak mo langgong. Ay, gusto ka. Dahil ka na yun kung ibagbaga kang wana. Anya nga ita, sana na makabiro, kitikas ka ni Gemma. Wan rumbang nga pabasulam, tasikatin na gusto di dayta. Visit kit di. Makisinakon kan ko na tatang. Anya? Kasanon tay sikog mo? Enton may pasngay ko. Ibatik kada kayo. Anya? Bagtik kansan. Awan, mabagtitak. Tadakdak ka ng bagik ti babawik. Ampang kamat ngamin ako na. No di na kumasinulisog, sa anak ang naglawang king ka. Anya? Pagnumat, si kamot tinang danon kanya kiti balay da Gemma idiya. Visit kit di. Iso at di nakpapasulan siya ni. Uray ko man no sa anak ang masikaw. Tapanawan ka latan. Adi ore ka tita, no kahit mo. Ha, nadadal mo ti biyag ko kapangin ka. Anya? Wen, amukla akastoy ti banagan ti amin. Uray anyat inararamid mo. Sana ka nagpasulisog king ka. Tanagunod mo ti ayat ni Gemma, Rudy. Wanan di, kinapod na. Damok ti agayat. Kasta ka di. Naragsakan na tanay ikariyakan ko na, auntie.
No amo ti babae iti agpili iti lalaki. Pilian na ka. Amok ti nagtaudam a pamilya. Agyaman na kanti. Iso aki nasaritak ni Gemma. Lipaten nanday di alalaki anang luko kenkwana. Kat masapol nga iwaras na ti panagkita na. Dapat yag, nga dapay masarakan na anasaysayaat ngam iso. Kan ad-adda amay kari itinapudno nga ayat na. Tinulungan ta kayam? Saan ko ngamin akayat, ama ulit ti pan nakapasakit na. Wananti. Saan na deserve ti malokloko ka nagladingit? Hamusta aging gaita. Saan na paila ang amay liwliwag tinapasamak kadagiti naganak kenkwana. Ay, awan pampamasulob Tay subat ti kinayat ko ti kasyayan ako. Binalbalakadan da kamat. Kastaw na iti panagbalbalakad ni tatang mo kan kagab saan po ba't niyang pangpangag? Saan ko anam naman ngamin nakasto ti pagbanakan ti amin nanan? Awan umuna ababawi. Tuksak siguro dahito eh. Tasan ko anatakdiran ti karik ken Gemma. Lakit di Tidakas na. Nagkasar kami ken Sharmi. Oray kahit ko tagsubli. No mapakawan na kumapay ni Gemma. Awanan na. Narigatan ang mapasamak pa eh. Nalalam daytan. Unay ti kastoy. Nakalukat ti balay da Gemma. Ti kamsat ni manang mila da jay. Kat adda kakadwada ngagdaldalos. Ken kaslamatar-tarimaan ti balay. Umasidegak man. Apay sumangpot ka din ni Gemma. Unngag pa isa. Nagdua taon kaya man sipod na pan iji Dubai. Nabartet ka manen, anak ko. Kasta ka kadilatan. Nya kumapay nan? Nadakadi pa isirsir biti biyag ko ay ati ko na ayumot. Ay, yung nayati kasta alam. Nagkutong ka pa yan. Naman madlangan sirsir biti biyag kanyak. Nang ron sumangpad ka nun da Gemma kan tinobyo. Ay, wag. Ada na sa kanyak ni Olga. Akabsat damila. Gusto mo't lang aro tinangag ka saritaan na kita istimar de balay da. Nagbalik bayan da kano kat ang kasarda. Saan at tumit subli niya abroad. Paya kasto'y tinagbanagan di amin, nanang. Sika lang tiba kasungbat iti dayta anak. Saan mo ngamin nga inilala ti relasyon niyo? Anya ita, tinagbambanagan niya anak ka, lakay. Huwag nga raw. Namarang rumbang nga papasulan na, no di bagay na. Naibagakin ko na daytan. Ay, mas asya anak. Ray kasyam. Ngam di na ba't kasyan, ti bagay na. Huwag kayam. Kasano tayo anak ni Charme? Ibati na kano, tagsubli, diya syurad. Ibati na kadagiti naganakan ko na. Kasano no ibati na kinibik? Nga nga ti banagan to, Beng. No ibati na kinibik. Kat kasimot ti mapaspasama kita anak mo. Ay, binagbaga ako. Yung dispirado launa yun ni Bek. Kayat nan sa apay kit din ti matay. Kinamag na ita. Asino kumataking basol, iti kasta nagbanagan na. Isumot lang Pugno kayam, simbang pagkaan balasang ko. Wen tata? Agkasarkan samat ka noon. Wen? Nasayat. Kablawang ka, di mabalasang ko.
Agyaman tata. Ay, sorry. Ada nga min na panandarudi kan ti kaanakak. Yam amok kumakada kayo. Ay, kat kuma. Sorry tata. Saan kami ang nagkatuluyan iti anak yo? Ay, awan rombang. Ikidyawa mo ti sorry ata. Ti anak mo tinagbasol keng kajima. Tata. Ay, no amom lang ma. Ti panangbabalaw ko iti anak may. Nalabit. Na ito din saan ada kami ti kagasat. Kita niya nga, iti nagbambanagan ti biyag na. Habang na pa yan, tagbagtit nung makita mo iti kalsada. Agbarbar, taglantan, tiraramidin na. Nagkutungan, kan binaybayan nan ti bagina. Kasta ka di? Wan, din sabi ko nagdigdi ko san. Sana na pulo sa dumag, iti patigmaan may, adadakgal na. Ayan ti asawa na. Ay, awan dito yan. Makabulan lang kalpasan na nagpasngay. Bimanawan, imawaran. Ha? Imbati na kadag itinaganakan kwa na tubig. Anyan? Kasimat di anak da. Talaga, nakakasipiman. Pasaray, mapanmimot kitaan, tanya nga rod. Awatan milata, kasapo ko may. Kasta ka di tata? Mangbangtad kami matititulong para ijobing takasing. Ay, huwan anak, kaslagbag titin ni Vic. Ay, no makitam la siguro tila nga na. Ay, kayat ko ang makita, auntie. Ure kas jeti naramid na. Kayat ko ang makasarita. Eh, saan mo ka din akagura ti sigud akayan ayat mo? Saanan, auntie? Agyaman nakpay kiti tanasapa anamok ti kinatao na. Ay, sabagay mo't kit di Kan, saan ko kumaan nasarakan ti lalaki amang ipatpataglaunay kanyak? Pudnumot kit di ti ko nam. Ada na pukaw mo nga napatpatagayam ti na isukat. Agpay suday tanti. Arig na, gambang tinapukaw kanyak. Balitok mat, tinabiro ka kakasukat na. Ay, pudno ti ko nam. Kat itapay laang, kunag anagasat ka pay laang ta saan ka ang naglawan ken Vic. Wan, kat nagbalin apasat ti biyak ko. Napakawan ko ni Vic, auntie. Yamanak, ititulong nyo abalayan. Eh, awan na nyaman na balayan. Ori kasya iti nagbanagan dagiti anak tayo akat. Adalat samat pagrebengan mi iti apo ko tayo ta. Awan mo tamo na iti amin na napaspasamak. Wen, abalayan. Iso nga, ananur sa nyo labas si tato eh. Ada na itulong mi anya balayan. Wen, abalayan. Sana balik ano, makawaywaya kami kat. Mangtad kami tulat tamanag. Agyaman at abalayan. Kat, mabalin ka dia sublatin mimot niya po ko tayo. Ay, wen, abalayan, mabalin. Ay da, nakaay ayat ti apo ko talaga. Ay, wan nga ron bakit? No makita ni Vic ti anak na, di lang at tamay ayo aya. Ay, saan ko lang amo Isa di naman ti ayan nan aya. Ay, amok ba yan? Ay, wun kaya. Imbay na ulga ang auntie ni Gemma. Agaw awes. Asa ka day? Ha? Awan mo't nasasaw ni Diyema kanya kadi nagkita kami. Magano nalipatan na Gata Anya, mapanta. Ay, si Kalatan babae na. Ay, mapanta Tadi nakit kurain ang nasakit kinakam tayo tinagbanagan ti ayan-ayat dak ni Vic. Ay, saan ko nga mo. Makitan to. Saan ko ama unaan ti agbain. Yaman nagta nang ranan ka dito'y sangot ti Storvik. Mabalin ka, kasarita? Gemma. Apay kastamot tinagbanaga mo. Kanya kumapay ti sir-sirpi ti biyak kanya. Kalpasan ti amin. Pakawanan ako ma. Awan rompe nga pagdanagam.
Sana kadakas sa tao. Adi na amo ti mamakawan. Agyamanak. Saan tayo tangal dagiti paspasamak, Vic? Ladingitak, no? Gapoy ti adayok. Isot nang iduron kan ka kin nangibawin kan ka iti sa bali. Narukupak, Gemma. Aklonak. Siyak tinagpasol. San ko anaawatan tinapintas apanggap mo, iti adayom. Naging pupukudak. Okay. Saan ka na lagi pang tinapalamas? Agbalindala nga napasot ti agdama kan masakbayan. Baliwam ti mangrugi. Sana kasta? Binaybayam ti bakim. Awan sa bali nga aking basol iti nagbanagan ti amin. No disika ti kang runaan. Ngamsahan ko nga day tati pang dadali ti biyag mo. Gemma. Iti na minsan, nagbalin ka apa sa ti biyag ko. Inayat ka iti awan kasping na. Ngam nagbanag nga awan. Ngam saan ko akayat adakas mo ti pagbanagam. Agbalin ka kumana ti Vic. Gemma. Kan panunutan. Panunutan ti may sapay akang ronahan na responsibilidad mo. Lakay kan bakatan na kitinaganakan ka. Kan adda anak yu kan Charmy. Sika ti ama. Pagraba nga makitaan ti pagsayaatan ti anak yu. Taawan amo na kadagiti paspasamak. Dahil titikid daw ko, Vic. Mapatganak ka di? Gemma. Iti maudi agon daway. Kas pamanagnak iti pamakawan ko kan ka. Arak ko pen ka. Gemma. Iti maudi agon daway. Anyan ang nagsinaw ti panagpuspusom. Nagbalinak laang ama. Vic! Si kakadain! Dati anak ko na ya. O, nanang. Ay, naku Nanang. na sino kay tayan. Bakaw nandak kumakadak iti. Nagkamkamtudak kada kayo. Anya? Manipo dita. Agbalbaliw akon. Baliwak pati mangrugi. Bumangunak manan iti pan na kay tublak ko. Vic! Anyan? Ay, agyaman hak. Agyaman ako na kini Gemma. Iti pa nagsarita mi. Nalawlawagan ti panonot ko. Ay, Nakimpaglaw na. agpaiso na ita, anak ko. Agba niya nga ron. Saan na kayo tinagkatuluyan? Gapo amin kanyak nanang. Ay, San ko anaawatan tinapintas apanggap na. Iti adayo na. mahala-ala. Agyaman ako na iti Diyos na impangag na ti karkararag ko. Asapay ko matamalaw-lawagan matlaang ti panunot mo. O nanang. Agyaman ak unay iti pan nakalawlawag ti panonot ko. Ni Gemma tinaramat ti Diyos nang lawlawag iti nakulaapan na panonot ko. Pinaiturayak iti sakit tinakam iti nagbanagan ti biyak ko. Ti pan nakailawaan ko kini Shermy. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal renno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dito nga video ken ag-subscribe tamit den tapno mangigam tumanen tay sumarunungayin kami patangatang. Agyaman na pagayam.